Die koning en die staljong. Gedurende koning georde die derde se besoeke aan sy perdestalle, het een van die jong seuns wat daar werk, sy aandag getrek. Daar is iets aan die seun wat hom aantrek, en die koning is bijzonder vriendelijk en goedhartig teenoor hom. Maar op 'n dag vang die seun iets onbesonne aan, en hij kom in die skande. Hij het havermout uit die koninklijke voorraad gesteel, die hoofstalmeester het hom uitgevang en afgedank, zonder om eers navraag te doen oor hoekom hy dit gedoen het, of om te vermaan en nog een kans te gee. Daar was, soos mense dikwels maar maak, slechts die een begeerte bij die stalmeester. Hij moet gestraft worden soos hy verdien om gestraft te worden. Hoe wonderlijk toch dat God niet die straf uitdeel soos ons dit verdien nie. Hy handel met ons niet na ons sondes, en vergeld ons niet na ons ongerechtighede nie, Psalm 103 vers 10. Hij zou ons sodoende vir ewig uit sy teenwoordigheid verdryf het, en tot die eeuwige verdoemenis verbaan het, want ons het almal gesondig. Romeine 3 vers 25. Toe die koning eendag weer die stalle besoek, kom hij achter dat die seun nie meer daar is nie, en verneem bij een van die ander werkers wat van hom geword het. Die man is te bang om die waarheid te vertellen, maar hij wil ook niet lieg nie, dus sê hy maar dat die seun weggeloop het. Maar sy majesteit die koning, is niet tevreden met so'n half was antwoord nie. Hij vermoedt onmiddellijk dat iets verkeerd is, roep die hoofstalmeester en vra weer wat van die seun geword het. Ek het hom ontslaan, my heer, antwoord die stalmeester. Hoekom? Hy het havermout uit die koninklijke voorraad gesteel, sê die stalmeester, en toe dank ek hom af. Die koning het jammer gevoel vir die arme seun, wat homself so in die skande gesteek het, maar hij was vastberade om hom nie sommer so te laat gaan nie. Hy beveel dadelijk dat die seun gehaal en na hom gebring word. As die koning 'n opdracht gee, word dit dadelijk gehoorsaam, en niet te lang nie of die seun staan voor die koning. Wat 'n skande, van aangezicht tot aangezicht met die koning van Engeland, reeds veroordeelde dief. Daar staan die arme kind, bleek en bewend van angst, bang omdat hij glad niet weet wat nou vir hom voorlê nie. Nou ja, o seun, sê die koning, is dit waar wat ek hoor? Het jy gesteel? Hy kan die koning glad nie in die oë kyk nie. Hy laat sak sy kop, en kan die koningse vraag met niks anders as 'n stortvloed trane beantwoord nie. Hij kan niks sê nie, want hij was zonder twijfel skuldig, hij was reeds veroordeel, daar was geen verskoning vir sy misdaad nie. Zodat elke mond gestop in die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Romeine 3 vers 19. Toe die koning sien dat die seun werkelijk jammer is oor wat hij gedoen het, gesels hy so 'n rukkie met hom en verduidelik dat sy sonde nie net was dat hij iets geneem het wat nie aan hom behoort nie, maar ook dat hij die vertrouwen verbreek het wat die koning in hom gestel het. En toe sê die koning, nou ja, o seun, en hij sit sy hand geruststellend op die seun se kop, ek vergewe jou. Hij draai na die hoofstalmeester, gee die seun sy werk terug, neem hom weer in diens, en pas hom, moe op. Watter vreugde was daar in die seun se hart toe die koning die woorde sê, ek vergewe jou. In plaas daarvan dat hij dronk toegestuur wordt en gestraf en verneder wordt, wordt hij weer in die koningse guns gestel,
en kry hy sy werk wat hij verloor het, terug. Toe die koning wegstap, draai hy om, kyk die seun reguit in die oë, en sê, in die teenwoordigheid van al die dienaars en staljongens, as enigiemand ooit weer vir jou iets sê van daardie havermout, sê my. Dit was dubbele versekering vir die seun. Nie alleen was hy vergewe nie, maar daar mag nooit weer verwys word na sy sonde van die verlede nie, dit moes vergeet word. En wie zou dit wou waag om in die koningse ongunst te kom, deur weer oor die seense stelerij te praat? Hierdie stukkie genade het 'n baie groter invloed op die seun gehad as wat enige vorm van straf ooit zou kon hê. Hoe kan hy nou, na soveel goedheid en vergifnis, ooit weer so 'n genadige meester teleurstel? Nie sommer nie. Nee, hij zou eerder nog meer loyaal en toegewijd aan die koning wees, en om weerhou daarvan om ooit weer sy gunst te verloor. Is dit niet een prachtige beschrijving van goddelijke genade nie? Is dit niet precies soos God met ons, wat net zulke sondaars is, werk nie? Ons is waarschijnlijk, net soos die arme staljonniekie, net so bewus van ons skuld, en net so gebroken van hart dat ons nie woorde kan vind om te sê hoe jammer ons is nie. Maar God gee vryelijk en opreg volle vergifnis aan almal wat in sy seun glo. Net soos wat die koning vir die seun gesê het toe hy die stal verlaat, as iemand weer een woord met jou oor die havermout praat, sê my, net so praat God met sy kinders. Hy sê, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Dit is God wat rechtvaardig maak. Nee, niemand. Christus het voor ons gesterf. Nee, hulle kan sê, as God voor ons is, wie kan teen ons wees? Romeine 8 verse 31 en 33. As Satan probeer om my onder druk te plaas oor wie ek is en wat ek gedoen het, gaan ek eenvoudig na die Here toe en vertel hom daarvan. Dalk is alles waaroor Satan my wil laat skuldig voel, waar, maar die bloed van Christus reinig ons van alle sonde. So sê die Bijbel, die koning het aan die staljong sy werk teruggegee. Voor ons het God veel meer als dit gedoen. Hij het ons verenig met Christus met een band wat nooit verbreek kan worden nie, en nie alleen het ons verlossing deur sy bloed nie slechts vergifnis van sonde deur die rijkdom van sy genade nie, maar hij verseker ons dat ons binnen een kort tydjie weggeneem sal word om voor altijd bij die Here Jezus te wees, waar daar niemand zal wees om ons voortdurend aan ons sondes te herinner nie. Maar waar almal se lippe die eer en loof sal gee aan hom wat ons lief gehad het en homself vir ons oorgegee het. Hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jezus is. Romeine 3 vers 24.